Jedna mala i kompaktna kamerica koja je spremna da snimi svaku vašu akciju, izdrži sve uslove u kojima se nađete i pritom pravi skroz ok fotografije jeste GoPro. U ovom tutorialu ću da vas upoznam sa osnovama kako da koristite GoPro, a na kraju videa ću sa vama da podelim i savjet kako da najbolje podesite vaš snimak i izbegnete iskrivljenje lica i cele slike tako da imate najbolji kadar. Zato se subscribeujte i kliknite zvonce jer je potpuno besplatno i nikada ne propustite novi tutorial. Dobrodošli u najnoviji video, hvala svima koji ste se subscribe-ovali. Ako ste ovdje prvi put i ne znate ko sam, ja sam John Wulfrik i na ovom kanalu sa vama delim svoje višegodišnje iskustva i savete u vezi fotografije i video snimaka na vašem mobilnom telefonu, fotoaparatu i akcijnim kamerama i kako da editujete iste. Pošto se ova koronuša malo smirila, mislim da je sada pravo vreme da nastavimo sa tutorialima na YouTube-u. Dosta vas me je pitalo kada će da izađe novi video, baš kao što je Gojke napisao komentar, što me inspirisalo da napravim baš ovaj video koji verujem da može da bude koristan mnogim početnicima. Tako da, ako imate neko pitanje, ostavite u komentaru dole ispod ili možda neki predlog za neki budući video koji želite da vidite. Kada dobijete GoPro, veoma je lako da počnete da ga koristite odmah iz kutije, ali prvo što treba da uradite jeste da ga skinete sa iste. To uradite tako što ovdje pozadi ovaj mali gumeni deo podignete u vis i onda lagano sa dva prsta pritisnete plastični deo i time možete da skinete GoPro sa kutije. Kada skinete šraf, treba da skinete i ovaj deo i onda posle možete dole sa dna da skinete gumeni deo i nazad možete da sklopite ceo GoPro. U kutiji se nalaze papiri sa uputstvima koja, priznajte, niko ne čita i zato gledate ovaj video. Također imate jedan USB tip C kabel i jednu bateriju koju dobijate isto uz njega. Također imate jedan plastičan deo koji se nalepi na vašu kacigu kada vozite skate downhill i to može također da se nalepi na neke druge stvari koje su zakrivljene. Kada poželite da izvadite GoPro iz kućišta, ovaj gore plastični deo možete da otvorite ovako i onda vratanca spustite na dole i nežno sa dva prsta gurnete GoPro ka vama. Sa strane imamo jedna mala vratanca koja kada otvorimo imamo dva konektora, jedan je micro HDMI, a drugi je USB tip C za kabel koji ste dobili uz vaš GoPro. Sa gornje strane imate crveno dugme koje služi za pravljenje fotografija kao za start i stop snimka. Kada skinete ovu prelepu kornjaču sa poleđine, onda možete da pogledate i vratanca koje se nalaze sa donje strane. Tu ide baterija koju ste dobili uz vašu kutiju. Na mestu pored baterije se nalazi mesto za micro SD karticu kao što možete da vidite na ovom snimku ovdje. Bateriju izvadimo tako što imamo ovdje jedan deo za koji možemo da uhvatimo nežno sa dva prsta. Ako je potrebno malo prodrmate bateriju levo-desno i ona će lako da izađe iz GoPro. Sa strane imamo dugme kojim uključujemo GoPro. I time se odmah pojavljuje meni gdje nas dočekuje logo GoPro firme i onda dobijate izbor na kojem ćete jeziku da instalirate vaš GoPro. Ja sam izabrao engleski jezik, a vi možete i neki drugi koji se vama više sviđa. Prva stvar koja vas pita jeste da li želite da prihvatite, naravno da želite da prihvatite. Druga stvar koja vas pita jeste da li želite GPS da označi lokacije na vašim fotografijama i snimcima. Ja uvijek izaberem ne. I onda sljedeća stvar koja vam traži jeste da na vašem mobilnom telefonu uključite aplikaciju. Poželjno je da imate Android 7 minimum i onda posle pratite uputstva kao što vam govori aplikacija. U suštini samo klikćete next, 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 next. Možete da reimenujete, odnosno da preimenujete vaš GoPro ako poželite. Ovaj crveni deo upozorava da micro SD kartica nije ubačena, to je bio moj slučaj. Kao što možete vidjeti, konektovana je aplikacija sa GoPro i kako vi pomerate GoPro, tako dobijate preview na vašom mobilnom telefonu. Sa gornje leve strane vam piše koliko je micro SD kartica puna, odnosno prazna, ili možda u mom slučaju nije ubačena. Sa gornje desne strane možete vidjeti preostali procenat baterije. Sa donje strane, na sredini, najviše što možete da vidite jeste Settings menu, o tome malo kasnije. Pošto je ovo touch screen, mi možemo da prstom slajdujemo na levu ili desnu stranu i tako menjamo menije. Ako pomeramo na levo, dobit ćemo timelapse, ako pomeramo na desno, dobit ćemo video i ako pomerimo skroz desno, dobit ćemo photo mod. Klikom na dugme sa desne strane također možemo da vrtimo opcije za timelapse, foto i video. Klikom na ovaj kvadratić sa leve strane dobijamo meni sa izborom dužine trajanja snimka. Možete da izaberete 15 sekundi za vaš Instagram story ili 30 sekundi ako možda želite da napravite nešto i za Facebook. To je najnovija opcija koju je GoPro Hero 7 dobio. Kada prstom pomerimo u stranu i pređemo na foto meni, isto to dugme jeste foto timer i na njemu možemo da izaberemo opcije od 3 sekunde ili 10 sekundi ako možda želite da postavite fotoaparat i onda potrčite da i vi budete u kadru ili možda za neke druge kreativne opcije koje vi možete sami da smislite. U donjem levom uglu imamo nekoliko opcija koje možemo da izaberemo kada hoćemo da napravimo fotografiju, ali o svim ovim detaljima ću da idem malo dublje u nekom od narednih videa, tako da definitivno se subscribeujte da ne propustite taj tutorial. Sada ću na brzaka da vam pokažem šta se sve nalazi u meniju za timelapse.
A kada se vratimo u fotomeni, onda možemo da kliknemo na donji desni ugao, tu je opcija za zoom, koju lično ja i ne koristim nešto mnogo zato što smatram da narušava kvalitet. Ako prstom slajdujemo odozgo na dole, onda otvaramo padajući meni sa nekoliko opcija. Prva omogućuje da vašim glasom uključite GoPro, da krenete ili da zaustavite snimak, takođe i da napravite fotografiju. Druga opcija jeste da se čuju zvuci na vašem GoPro kada klikćete. Treća opcija, ovaj mali lepi super zeka, označava da kada vam je GoPro ugašen i kada kliknete gore na dugme, da može odmah da krene sa snimanjem videa, da ne morate da ga uključite prvo i onda da napravite snimak. Time dobijete nekoliko sekundi ako je neka veoma bitna stvar u trenutku koju želite da snimite ili možda da fotografišete, zavisno kako namestite vaš meni. O tome dublje, kao što rekoh, u sljedećem videu. Kada kliknemo na gornji levi deo, dobijamo prvo ponuđeno pitanje da li želimo da naš kadar bude 4:3 ili 16:9. GoPro Hero 7 je došao i sa novim kodekom, tako da ako želite da imate što bolji snimak moguć iz vašeg GoPro Hero 7 Black, naravno selektujte opciju OK. Dole možete da izaberete određene rezolucije, kao što su 4K, 2.7K, 1440 i 960, ako se nalazite u 4:3, a ako ste u 16:9, onda imate 4K, 2.7K, onda imate famoznih 1080 i 720 Full HD i HD rezoluciju. Ovi brojevi sa strane označavaju frames per second, odnosno koliko imate frameova u sekundi. Zavisno od rezolucije možete da dobijete od 24 pa čak do 240. Kada ste na 4K rezoluciji možete maksimalno da izaberete 60, a ako ste na 2.7K rezoluciji onda možete da izaberete maksimalno 120, a ako ste na Full HD-u onda možete da idete i na 240. Ako prstom slajdujete odozdo na gore, onda ulazite u galeriju, ali u mom slučaju ja nemam SD karticu pa to ne može da meni pokaže. I takođe jedan pro savet, ako želite da napravite najbolji kadar, prstom kliknite na sredinu vašeg ekrana i onda će svi ovi meniji da se pomere i onda ćete vidjeti tačno šta imate u kadru. I ako držimo dugme sa strane nekoliko sekundi, onda će vaš GoPro da se ugasi. To bi bilo to što se tiče osnova za ovaj prvi video o GoPro. U narednim tutorijalima očekujte da ćemo detaljnije da pokrijemo sve ostale funkcije koje sada nismo stigli. I kao što sam rekao na početku videa, sada ću da vam pokažem kako da izbegnete distorziju, odnosno zakrivljenje linija na vašem snimku. Na dnu vašeg ekrana možete pročitati u Settings meniju, odnosno u podešavanjima, slovo "V". Ono označava koja je trenutna širina kadra selektovana. Vaš GoPro dolazi sa 3 ponuđena izbora za širinu kadra. Ako se odlučite za Super View opciju, primetit ćete da tada imate najširi kadar. Ovo je najbolja stvar koju možete da izaberete ako želite da uhvatite što više akcije u vaš kadar moguće. Ali, tada imate i najviše distorzije, odnosno zakrivljenje linija na vašem kadru. Ako želite da izaberete opciju Wide, onda ćete primetiti da je ona malo više zoomirana u odnosu na Super View, ima malo manje distorzije i ovo je default kako obično vaš GoPro dolazi. Ali, ako ne želite da imate ovo zakrivljenje, odnosno takozvani GoPro look, onda izaberite opciju Linear, gde možete primetiti na ovom snimku kako su linije prave. Ono je malo više zoomirano, ali to nije ništa problem. Kao što vidite, Vuk Karadžić stoji pravo i ponosno. Kliknite sa strane da se subscribe-ujete i kliknite gore da odgledate playlistu sa svim videima koje smo napravili do sada na ovom YouTube kanalu. Do sljedećeg videa, stay sharp and stay focused. I naravno, snijamo. Upozorenje, znajte da mačke mnogo vole da nas kaču na GoPro. To je previše... Znam.